Отца и Сына и Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Сёння Святы Касцёл каталіцкі адзначае ўспамін святой Тэрэсы ад дзіцятка Езус, панны і доктара Касцёла. Таксама ў сённяшні дзень мы распачынаем месяц малітвы Ружанцовай. Будем просить Найсвятейшую Богородицу ласку для нас, ласку веры, ласку навяртання і таксама ласку добрага жыцця і збаўлення. Каб яна вымаліла для нас, да нас гэту ласку праз сябе у свайго Сына Езуса Хрыста. Сёння інтэнцыя наступная. Ружа святой Тэрэсы ад дзіцятка Езус дзякуе Пану Богу за ўсе ласкі і моліцца аб дарах Духа Святога, здароўю для ўсіх членаў і іх сем'яў, аб Божым благаслаўленні для памерлых. Нехай Пан Бог вас благословляє. Дякую вам за вашу молитву. Дякую вам за то, что вы своей молитвой стараетесь подтримать и не только наш город, бо ласка того, что есть молитвенные группы у парафии, это великая Божья ласка для нас. И нехай Пан Бог нам благословляє. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы с чистым сердцем могли зложить эту найсвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Amen. Молимся. Боже наш Отче, Ты отчиняешь брамы своего володарства малым и покорным. Учини, каб мы с довером шли по следах святой Тересы и през ее заступництво досягнули вечной славы. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей володарить, у едности Духа Святого Бог праз усе веки вечные. Амен. Сдайте, ласка. Читание книги пророка Исаии. Радуйтеся разом з Єрусалимом і веселіться у їм усе, хто любить його. Радостно веселіться разом з їм усе, хто плакав над їм, каб ви насытилися удосталь ягоным сутяшэнням, каб вы кормилися і перапаўняліся асалодай ягонай славы. Бо так кажа Пан, вось я скірую да яго спакой, як раку, і хвалу народаў, як паўнаводны поток. Вас будуць карміць і насіць на руках, і на каленях будуць песціць вас. Як кагосьці суцяшае маці, так я буду суцяшаць вас, і атрымаеце суцяшэнне ў Єрусаліме. Убачыце і ўсцешыцца вашее сэрца, і косці вашы расквітнеюць, як трава, і адкрыецца рука Пана слугам ягоным. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Няхай моя молитва дойдет
Пан з вами. и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У тую гадзіну вучні падышлі да Езуса, кажучы: «Дык хто большы ў валадарстве нябесным?» Тады Езус паклікаў дзіця, паставіў яго сярод іх, кажучы: «Сапраўды кажу вам, калі не навернецеся і не станеце, як дзеці, не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Таму кожны, хто прынізіць сябе, як дзіця гэтае, той будзе большым у валадарстве нябесным. І калі хто прымае адно такое дзіця ў імя маё, той мяне прымае». Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Сядьте, коли ласка, дорогие браты и сестры. Я, конечно, віншую ружу Святой Тереси Дзіцятка Єзус, і кажуть, з їхнім професіональним святом. Сьогодні день вашого патрона, Святая Тереса Дзіцятка Єзус. Гэта асаблівая святая. Можа, я ўжо дзяліўся з вамі, з усёй парафіяй, сваімі ўражаннямі з прычыны гэтай святой, якой таксама маё пакліканне, таксама калісьці залежала, не толькі залежала, можам сказаць, гэтая святая распачала пакліканне ў веры, пакліканне святарскае, пакліканне ў Божай ласцы. Гэта заўсёды гэты дзень мне прыпамінаецца. Гэта так было даўным-даўно у маёй роднай парафіі. Я так асоба да касцёла не хадзіў. Гэта, можа, мне было якіх-небудзь, я не помню, можа, 13-14 гадоў тады. Я памятаю, калі прыйшоў дзень Святой Троіцы. Праходзячы каля касцёла, я не думаў так спецыяльна заходзіць, але ўбачыў тады знаёмых каля касцёла стаялі, і калі вось падышоў да іх, якраз была працэсія, якая мяне зацікавіла, а пасля, чуючы, што вельмі прыгожа ў касцёле, прыгожа прыбраны, гэта касцёл, гэта быў, можа, які 81 год, дарагія, можа, 80-81. Знаеце, сколькі людзей было па вёсках, сколькі людзей прыязджала, там толпы людзей былі, гэта Ішкалць была. І вось, што такое было цікавае, прычым тут Святая Тэрэса. Я памятаю, што калі зашоў да касцёла, у канцы набажэнства, на отпуск, ён здаваў цалаваць рэліквіі. Я не ведаў, што гэта рэліквіі, але адчуў нешта такое надзвычайнае, што адбылося са мною. Падчас уцалавання гэтай рэліквіі, калі адыходзіў, там каля касцёла стаялі, прадавалі маленькія абразкі. Яны ўсе былі фатаграфіі, перафатаграфіраваны з абразоў, чорна-белыя, тады не было каляровых яшчэ. Яшчэ, можа, разукрашвалі гэтыя фатаграфіі нейкім чынам. Памятаю, неяк кінулася ў вочы адна святая, я не ведаючы, помню, 50 копеек было, каштавала гэта, ці можа, 50 копеек, было ў мяне якраз 50 копеек, купіў гэты абразак, ішоў так за тым абразкам. І памятаю, жанчыны, якія ішлі ўжо з касцёла, так, я запытаўся, што за святая? А, гэта Святая Тэрэса. Так вось было. І памятаю, што нейкім чынам уже прайшло многа гадоў, я ўжо будучы клерыкам духоўнай семінарыі у Рызе, і першы раз мы сустракалі ў Ішкалдзе біскупа, які прыехаў з Драгічына. Тады Ішкалдз належала да Пінскай і належыць да Пінскай дыяцэзіі, а тады не было яшчэ Пінскай дыяцэзіі, это, можа, не знаю, можа, 88 быў год, чи 89, вось тако вот дзесьці. 89, а можа, нават і 90, недзе блізка каля гэтых гадоў. І атрымаю той рэліквіярый, які быў адзіны, быў у касцёле, трымаю гэты рэліквіярый, і так, чакаем біскупа, і ўжо лацінскую мову ведаў троху, і чытаю на гэтым рэліквіярыі, што это рэліквіі
святой Тересы от дзіцятка Езус, оказывается, были. Вось, гэта такая хвіліна з майго асабістага жыцця. Потом пазней, калі уже закончыў вучобу ў Рыме, і там мой сябар, француз, які уже ад'язджаў, тоже закончыў сваю вучобу ў Рыме ў універсітэце і папрасіў мяне, каб я з ім разам дапамог яму рэчы завесці. Ён прыехаў на машыне, загрузілі гэтыя рэчы, мы паехалі з ім у Францыю, каб яму завесці гэтыя рэчы. Паехалі з ім у адзін манастыр на рэкалекцыі, бо ён меў прынимаць дыяканат. Але мы таксама заехалі у Люрд, былі ў Люрдзе, але заехалі таксама ў Лізье, дзе была святая Тереса да святой Тересы ад дзіцятка Езус. Заехалі, каб памаліцца ў гэтым месцы. Ну і паміж іншымі так цікава размаўлялі пра гэты гарадок Лізье, чаму ён такі великаваты стаў, знаны гарадок. Хоць там французы вераць у Бога, так, знаеце, яны такія моцна, есть частка Францыі моцна затэізаваныя. Ну як затэізаваныя? Яны пра Бога нічога не знаюць, бо атэіст – это чалавек, які, я вам гаварю, атэіст – гэта чалавек, які ведае ўсё пра Бога, які вывучыў законы Божыя, прачытаў святое Пісанне і сказаў: Бога няма. Вот гэта атэіст. А людзі, якія нічога не знаюць пра Бога, якія мала што знаюць і нейкія там тэзісы супраць Бога, гэта проста гультаі, якія ні таго не знаюць, ні супраць Бога, ні пра Бога. Просто нічога не хочуць ведаць. Вось, поэтому я заўсёды, як чалавек гаворыць, што ён атэіст, я гавару: а ты знаеш пра Бога ўсё, і раз ты атэіст, нічога не знае, ты гавор гультай папросту і ўсё. Як хочаш сказаць, што Бога няма, то, калі ласка, скажы, што вывучыў усё пра Бога. Тады скажаш, што яго няма. Так вось там тоже гаворыць: ну што б значыў гэты гарадок без святой Тересы у каталіцкім касцёле? Нічога. Была бы вялікая вёска, ну, можам сказаць, не то, што больше за Столбцы, можа б і не быў больше за Столбцы гэты гарадок, але дзякуючы фігуры святой Тересы, дзякуючы яе значэнню ў касцёле каталіцкім, яе святасці вялікай, знаны гэты гарадок таксама, ён такі даволі вялікі гарадок, там дзесяткі тысяч людзей жыве, можа, каля сотні тысяч. Дзякуючы гэтаму гэты гарадок знамениты. Туда прыязджае шмат пілігрымаў, каб адведаць санктуарыум святой Тересы ад дзіцятка Езус. Гэта адна з тых святых, якая вельмі моцна знаная у касцёле каталіцкім. А што яна зрабіла? А нічога, яна маладзенькая памерла. Пражыла 20 з чым-то гадоў толькі гэты чалавек. Як святы Антоній 33-34 гады толькі пражыў, а самы знамениты гэты чалавек па ўсім свеце. Ну, святы Антоній хадзіў, прапаведаваў, чыніў вялікія цуды, а святая Тереса ніколі не выходзіла нават з манастыра, бо гэта манастыр быў закрыты, манастыр кантэмпляцыйны, але свайму дзённічку, свайму прыкладу, сваёй малітве, сваёй любові, сваім адносінам да жыцця, да веры, яна выйшла з гэтага манастыра, выйшла з манастыра, не толькі выйшла і стала знанай ва ўсім свеце, бо яна памерла у 1897 годзе, у прошлым стагоддзе, але дзякуючы гэтаму яна выйшла настолькі далёка, стала нават не была ніколі на місіях, стала пакравіцельніцай місій, стала знанай ва ўсім свеце. Дзякуючы сваёй малітвы, сваімі адносінамі да Езуса, да малітвы, да веры, стала блізкай да кожнага чалавека, і мала што блізкай, яшчэ стала доктарам касцёла, мае такі тытул нароўні з тымі вялікімі тэолагамі, вялікімі знаўцамі, якія закончылі вялікія школы калісьці ў старадаўнасці, якія мелі фенаменальныя пазнанні, тэалогіі і так далее, і таму падобнае. Яна стала нароўні
у касцёла вось з гэтымі вялікімі людзьмі, доктарам касцёла, і толькі дзякуючы свайму дзённіку, дзякуючы свайму сведчанню свайго жыцця. Вось вобраз святой Тэрэсы для нас асаблівы вобраз і даволі такі блізкі, мілы кожнаму чалавеку. Пагэтаму няхай ён таксама застаецца у нас у парафіі, і я ўжо гаварыў, як прыклад гэтаму, каб ён застаўся, гэты вобраз гэтай святой, можа, таму што так асаблівае значэнне яна і мела ў маім жыцці, гэтая святая, і хацелася б нейкую памятку для гэтай святой аставіць. Тут я бы хацеў, каб і у планах ёсць такое, што каб быў абраз святой Тэрэсы у нас у галоўным алтары, блізка Маткі Божай. Мы яшчэ будзем з тым, хто робіць мне гэты алтар, будзем планаваць, у нас есть запланавана, каб два святыя з аднаго боку, два святыя з другога боку было. Сярод гэтых святых будзе святая Тэрэса, дзіцятка Езус. Калі гэта станецца, можа, якія паўгода, год, на працягу гэтага часу будзем патроху рабіць гэты алтар. Як вы ведаеце, это так не дзяшовае мерапрыемства, але патроху будзем рабіць. Гэтыя абразы намалюем, і каб вось вобраз святой Тэрэсы мне бы хацелася, каб быў у нашым касцёле назаўсёды. Сколькі будзе існаваць гэты касцёл, а мяркую, што будзе існаваць не адно стагоддзя, не адно тысячагоддзя, каб вось гэта існавала тут, каб яна, святая Тэрэса, заўсёды малілася таксама за нас. Пагэтаму пані Феліцыя сёння запрапанавала, каб, можа, наш, гаворыць, ружанец зробіць этую памятку. Калі ласка, часу яшчэ многа, можна паціхоньку адкладваць сродкі, каб гэты абраз намаляваць, зафундаваць. Гэта яшчэ, як я гавару, можа, да году хваціць часу. За год можна зрабіць многа чаго. І для вас будзе, сколькі будзе каштаваць, я не знаю, вось такі абраз, як гэты, каштаваў 1500 даляраў, троху ён большы, вышэйшы будзе, але велічыны такой, можа, где-то троху болей, але не намнога. Пагэтаму не такія, паціхоньку можна сабраць кожнаму гэта ўсё, як захоча, калі ласка. Гэта такая прапанова у нас. Заўсёды кожны абраз мае свайго фундатара. Кожны абраз мае свайго фундатара, дзе парафія, дзе супольна збіралі на абразы, дзе стараліся гэта, каб вось памятка такая заўсёды была ў нашым касцёле. Гэта вельмі важна, дарагія браты і сёстры. Гэты касцёл – гэта памятка вашага пакалення для стоўцаў. Той касцёл, які быў памятка пакалення таго 17 стагоддзя, гэты касцёл памятка пакалення 21 стагоддзя для будучых пакаленняў. І мы дзякуем Пану Богу, што жывём у сённяшні час. Многія кажуць, што гэты час дрэнны, кепскі, але калі звернемся ў гісторыі, ніколі часоў добрых не было для тых людзей, якія тады жылі. А мы гаворым сёння, вот тады людзі жылі, тады быў час вельмі добры. Дарагія браты і сёстры, і кажуць, хорошо там, дзе нас няма. Хорошо там, дзе нас няма. Пагэтаму мы дзякуем Пану Богу і за жыццё, і за сённяшні дзень, і просім, нехай Пан Бог благаслаўляе, навучымся дзякаваць Богу, радавацца тою хвілінаю, якой жывём. Мы радавацца павінны, дзякуючы Богу, той хвілінай, якою жывём, і быць удзячнасці, і вучыць нашых дзяцей, унукаў, вучыць радасці. Вучыць радасці, гэта вельмі важна. Вучыць радасці. Паглядзіце, святая Тэрэска умела радавацца, хоць і сколькі гадоў ёй было, 24 хіба гады было, як яна памерла. Але умела радавацца, знаеце, і ў той хваробе, якіх была, умела радавацца, умела цешыцца з той хвіліны жыцця. І так гэта прыклад многіх святых. І мы павінны вучыць радавацца. Калі мы вучым радавацца, мы самі будзем радасныя. І жыццё навокал будзе трошачкі
не асенняе, але такое заўсёды летняе вясенняе жыццё, майскае жыццё такое. Але калі мы заўсёды ходзім вот кепска, наракаем нам гэтага, то няма радасці, то і дзеці вырастаюць нашы такія незадаваленыя жыцця, і внукі будуць незадаваленыя жыцця, і ўсё будзе незадаваленым жыцця. Але вось этой радасці павінна з нас плыць. А гэта радасць бярэцца ў нашай веры, у прыкладзе жыцця святых. І няхай Пан Бог нам у гэтым благаслаўляе. Амен. Ну, можна тут выйсці, так, калі ласка. Дело хвалы и прославления на святейшей Панны Марии, на успомин таямниц життя и смерти и воскресения нашего Пана Иисуса Христа. Я благословляю ваши ружанцы, які вы тримаєте у своїх руках, і на яких ви молитеся у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Стать моей опекункой и заступницей, как во всех моих потребах. Теперь и в годину моей смерти ты подтрымливала меня.
Пра заступніцтва святой Тэрэсы ад дзіцятка Езус, панны і доктара касцёла, апякункі каталіцкай місіі, скіруем да Пана Бога нашы супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён мог усюды абвяшчаць Божае вучэнне і адкрываць людскія сэрцы для вечных каштоўнасцяў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца і ўсіх біскупаў, каб свет прыняў іх як людзей, пасланых ад Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за місіянераў, якія прапаведуюць Евангелле і Христовы спакой усім народам, каб яны нястомна выконвалі сваю місію. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб шматлікіх святарскіх і місійных пакліканнях, каб добрая навіна аб збаўленні абвяшчалася ўсім людзям. Цябе просім. Выслухай нас, Прашу Пане. Пана Бога за нашу супольнасць, малітоўную ружу святой Тэрэсы ад дзіцятка Езус. Прашу і дзякую Пану Богу за ласкі, які Ён спасылае на іх, дзякуючы іхняй малітве, і на нас, дзякуючы іхняй малітве. Няхай Дух Святы заўсёды вядзе іх па дарозе жыцця іх сем'і. А таксама няхай святая Тэрэса выпрасіць ласку неба для памерлых з іх сем'яў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Малюся і прашу Бога Всемагутнага, святла Духа Святого для ўсіх, ад каго залежыць спыненне войнаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прашу Всемагутнага Айца за ўсіх ахвярадаўцаў будаўніцтва нашага касцёла, за жывых і за памерлых. Малюся за тых людзей, якія стараюцца дапамагчы нам ва ўсіх справах касцёла, працуюць пры касцёле, а таксама малюся за тых людзей, хто стараецца, каб наша каплічка пры старым касцёле адрадзілася, і каб з гэтага месца найдалей панавала святасць, панавала збаўленне для нашай мясцовасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай найсвяцейшай ахвяры, каб мы ўсім сэрцам прынялі Божае Слово і сваім жыццём прапаведавалі Евангелие. Цябе просім. Усемагутны і міласэрны Божа, прымі нашыя просьбы, якія ўзносім да Цябе праз заступніцтва святой Тэрэсы. І ўчыні, каб наследуючы яе жыццё, мы дасягнулі паўнаты хрысціянскай дасканаласці. Праз Хрыста, Пана нашага. Сядайце. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і усьому костелу святому. Всемогутний Боже, ми прославляємо цуди Твоєї ласки, які виявилися в житті святої Тереси. Покорно Тебе просим, нехай Тебе буде досподоби наша ахвяра, як были милыми ее чистеняет снотливой спрас Христа, Пана нашего. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серцем, узносим їх до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справедліва, слушна і збавенна,
каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа. У святых, якія прысвяцілі сябе Христу дзеля нябеснага валадарства, мы праслаўляем Твой цудоўны провід. Ты заклікаеш слабога чалавека да першапачатковай святасці і дазваляеш спазнаваць дары, якія нам дасі ў будучым свеце. Таму з анёламі, з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит во имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адном. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзефам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, святым Юзефам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе Табе, Божа Ойча, всемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, асмельваемся казаць: «Ой, Хлеба нашего
Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху, и захованные от усялякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твою володарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, а дарить его супокоем и едностью, ки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Поєднання тіла і крові Пана нашого Єсуса Христа, нехай допоможе, тримаючим його досягнуть життя вічного. Пусть баранок Божий, пусть той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартый, каб ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Пан каже, коли не навернетесь и не станете петь, не войдете в небесное владарство. Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый, Славься Христе, зараз и навек, кости закрыты, Бога
Добрый Боже, нехай найсвятейший сакрамент запалить у наших сердцах огонь любови, каб мы, як святая Тереса, были цалком Тебе отданные и просили для всех людей Твоей милосердности. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Поважаные, завтра 2 кастрычника, святых анёлов-ахоўнікаў, усіх віншую з днем вашего анёла-ахоўніка, усіх анёлов-ахоўнікаў. Поэтому нехай святые анёлы-ахоўнікі ахоўваюць нами. І яшчэ так трошечки мы забыли объявить у гэту недзелю, мы напишем яшчэ на чаце, што ў гэтую недзелю прыпадае яшчэ одна гадаўніна знайдзення парэжскаў слугі Божага айца Фабіяна. Мы іх нашли у вігілію свята Маці Божай Ружанцовай 6 числа. У гэтым годзе якраз прыпадае недзеля, 6 числа, недзеля, калі не памыляюся. Вось, поэтому мы зробім там, на тым месцы, на месцы, дзе капліца Ружанцовую молитву о 16 гадзіне ў недзелю. Соберемся, хто можа прийти там на молитву, и помолимся там, и попросим благословения Найсвятейшей Панны Марии, яйца Фабіяна, на гэтым месцы, дзе быў стары касцёл. Вось такая короткая. Святый Арханёле Михале, беражи нас у змаганні. Будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злога духа, покорно просим, няхай яго знішчыць Пан Бог, а Ты, князю войска небеснага, моцаю Божаю, скинь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Веру в Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, в Иисуса Христа, Сына Его, одиного Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился с Девы Марии, замученный при Понским Пилате, укрыжованный, помер и был похованный. Зашел до отхлани на 3-й день у воскрес померлых, узышел на небо, сядить праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуль придя судить живых и померлых. Веру в Духа Святого, святый костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житье вечное. Аминь. Отче наш, который есть у небе, и святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. Як была справедливо, теперь и завсёды, и навеки вечные. Аминь. О Марія, без граху першородного зачатая, Молись за нас, кто у Тебе порятунку шукает. о мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи все души на небо и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниці, болезные таємниці. Першая таємниця молитва Иисуса у саде оливным. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дённого, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия,
молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, Як была справедливу, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. о Марія, без граху першородного зачатая, Молися за нас, кто у Тебе порятунку шукает. о мой Єзу, пробач нам провини наші, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбільш потребна Твоя милосердність. Таємниця обічування Пана Єсуса. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ти між жінками, і благословлений плод улоння Твоего, Єсус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою,
благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як было спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, Молись за нас, кто у Тебе порятунку шукає. о мой Езу, пробач нам провины наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и да поможи особливо тим, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Таємниця третья укоронование Иисуса тернем. Ойче наш, Святися ім'я Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Амин. Дай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Дай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Дай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Дай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. И дай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. И дай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. И дай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. И дай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. И дай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус.
Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Як была спрад веку, теперь и заусёды, и навеки вечные. Амин. Мария, без греху першородного зачатая, Молися за нас, кто у Тебе поратунку шукає. О мой Єсу, раба нам нашия, заховай нас от огня пекельного, проведим все души до неба, и да поможи особливо тем, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Таємниця Иисус несе крыш на гору Кальварийскую. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы пускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, али спал нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадлеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, Молись за нас, кто у Тебе порятунку шукає. о мой Иисус, Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. таємниця укрижування і смерть Пана Иисуса. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с Тобою,
благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь в хвилину смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спрад веку, теперь и заусёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородного зачатая, Молись за нас, кто в Тебе поратунку шукаем. о мой Иисус, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и да поможи особливо тим, кому наибольш потребна Твоя милосердность. Kyrie eleison, Христе елейсон, Кирие Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас, Отче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Троица один и Божа, змилуйся над нами, Святая Мария, молись за нас, Святая Богородица, молись за нас, Святая Панна над паннами, молись за нас, Мати Христова, молись за нас, Мати Костела, молись за нас, Мати милосердности, молись за нас, Мати ласки Божией, молись за нас, Мати надеи, молись за нас, Мати прочистая, молись за нас, Мати беззаганная, молись за нас, Мати непорушная, молись за нас, Мати невинная, молись за нас, Мати наимилейшая, молись за нас, Мати наицудовнейшая, молись за нас, Мати доброй рады, молись за нас, Мати Створителя, молись за нас, Мати Избавителя, молись за нас, Панна наимудрейшая, молись за нас, Панна хвалы годная, молись за нас, Панна прославленная, молись за нас, Панна могутная, молись за нас, Панна ласкавая, молись за нас, Панна верная, молись за нас, люстра справедливости, молись за нас, столица мудрости, молись за нас, причина нашей радости, молись за нас, святыня духовная, молись за нас, святыня хвалебная, молись за нас, святыня славная побожности, молись за нас, рожа мистычная, молись за нас, вежа Давидова, молись за нас, вежа с кости слоновой, молись за нас, золотый доме, молись за нас, арка за ковчег заповету, молись за нас, брама небесная, молись за нас, зорка ранешняя, молись за нас, оздоровление хворых, молись за нас, притулок грешных, молись за нас, полегка мигрантов, молись за нас, утешальница засмученных, молись за нас, успомога христианов, молись за нас, королева анелов, молись за нас, королева патриархов, молись за нас, королева пророков, молись за нас, королева апостолов, молись за нас, королева мучеников, молись за нас, королева веровизнавцев, молись за нас, королева паннов, молись за нас, королева всех святых, молись за нас, королева без греху першородного зачатая, молись за нас, королева в небо взятая, молись за нас, королева ружанца святого, молись за нас, королева семьев, молись за нас, королева с упокою, молись за нас, королева Беларуси, молись за нас, королева свету, молись за нас, баранку Божий, берешь на себе грехи свету, даруй нам память, баранку Божий, берешь на себе грехи свету, выслухай нас, Пане, баранку Божий, берешь на себе грехи свету, милуйся над нами, молись за нас, святая Богородица, обсталися мы годными обетованию Христова. молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам слухом Твоим тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей, заусёды Панны Марии, мою ласку вызволить нас от теперешнего смутку,
и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятаю, Найсвятейшая Панна Мария, что николи не здаралася, каб покинула того, кто до Тебе утекае, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. Этим довером натхненный до Тебе, у Панна над паннами, Мати наша имкнуся, до Тебе приходжу перед Тобою грешный плачучи стою. О, Мати Слова, не погарджай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Амен. Таємницю сакрамента восхваляймо щиро сей, тратить мать старое право, Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, свято веры и приняси. Богу вечному у Троицы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, Даўцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в Наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, каб мы завсёды адчували у себе плен Твоего откупления, який живеш и владариш на веки вечные. Амен.
помагай нам сёння и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Молись за нас.